Прывітанне, паважанае гаспадарства. 2 лістапада мы адзначаем такое свята, як дзяды. І сёння я хочу крыху распавесці вам, што такое дзяды. Здаецца, навошта пра гэта расказваць? Хто пра гэта не ведае? Штука ўся ў тым, што куча народа, паверце мне, не ведае, што гэта такое. Тая ж самая моладзь у радзе выпадкаў, якая падрастае. Многія гарадскія жыхары не ведаюць, што гэта такое. Наши суседзі могуць не ведаць. Это свята самае традыцыйна адзначаюць у нас, у Беларусі. Недавно я прачытаў, што нешта такое адзначаюць украінцы. Наконт палякаў, расіян не ведаю. Ну, наколькі я ведаю, што в тым выглядзе, у якім адзначаем яго мы, все-таки не адзначае ніхто. Фактично, у Беларуси дзяды – это не христианское свято. Это еще дохристианская традиция поминовения наших продков, яких мы заўсёды кликали дзядами. Дзяды в нашем разумении это не только якія там дзедуля и бабуля, а это наши продки. А звестки про то, что такое дзяды, ну, чтоб сапраўды больш грунтоўна расказаць, я возьму з беларускамоўнай Вікіпедыі. Там вельмі шмат вельмі цікавых артыкулаў. Итак, дзяды восеньскія, это толькі адныя з дзядоў. На самой справе є яшчэ дзяды масленічныя, адзначаюцца ў пятніцу перед масленічным тыднем. Стрэчаньскія дзяды 13 лютага перед стрэчаннем. Радунічныя панядзелак перед радуніцай. Ну, радуніца это фактично чисто православное свято. А у нас было свое нават тады дзяды радунічскія. Траецкія дзяды у пятніцу перед Троіцай адзначаліся. Спасаўскія дзяды у суботу перед Успеннем. Староўскія дзяды 29 верасня. Покровскія пятница и суббота перед Покровом. Вялікія дзяды Змітраўскія, вот это якраз 2 лістапада и самые вядомые у нас. Михайлаўскія дзяды адзначаюцца 21 лістапада у пятницу альбо субботу перед Михайлом. Піліпаўскія дзяды пятница и суббота перед Піліпаўкаў, якая адзначаецца 28 лістапада. Як же адзначалі дзяды нашыя продкі? Ну, па-першае, заўсёды усе мыліся в этот день у лазні. Ну, так як у нас не все могуць памыцца зараз или захочуць у лазні, ну, то хотя бы душ ці ванна. После того, как помылися, покидали для продков крыху чистой воды и веник. Лічылася, что дзяды души померлых продков так само повинны прийти и помыться. Ну, такие у нас были поверья. Пасля на могілках покидали пачастунак хлеб альбо печыва. Лічылася, что птушки, якія з'ядаюць гэтыя ласункі, ёсць души наших продков. З дому, з печы прыносілі гарачыя вуголлі, якія насыпалі на магілы, а гаршкі разбівалі ўшчэнт. У гэты дзень забаранялася ткаць на кросных, бо дзяды заблытаюцца у кросных і могуць не вярнуцца назад, стануць зданню. Бяліць печ, бо дзядам вочы замажаш. У хаце вешалі чысты рушнік, або некалькі ручнікоў па ліку запрошаных памерлых. У некаторых вёсках адчынялі комін, бо верылі, што душы будуць ісці канкрэтна праз комін. Далей, пасля таго, як все гэта было зроблена, рабілі памінальны стол. Рыхтавалі розныя стравы. Вот зараз знайду, якія стравы. Рабілі такую штуку, як канун. Гэта
одна з трьох страв. Альбо напой з муки без хмелю, але з солодом, альбо сито з покрошеним ее хлебом, альбо мучные коржи з ситой. Робили непосредственно саму ситу. Это горячая вода с разведенным медом. Робили кутю, кашу з пшениці альбо з бобов, гороху ці гречки. Могла так само эта каша вживаться с сытой. Робили курчик, это такий ритуальный хлеб, проснак. Або щитны в форме рогалика. Его делили на вечеру кожному. Соломатка, солодкая страва, сушеные яблоки и груши, ягоды, зваренные на меде. Ну, в принципе, основные про то, что такое деды, я вам рассказал. А теперь я предоставлю слово своему сябру, и он прочитает молитву в гонор продков, так как я в этой сфере не вельми досвідчений, а он криху лепш за меня разбирается в этом. Уважаемый господар Андрей, прошу. Тримай. Дякую. Добрый вечер, поважанное господарство. Я прочитаю вам молитву за наших померлых. Боже, единый, правый, благий и милостивый, ради страдания Господа нашего, Иисуса Христа, помяни всех с верой и упованием к Тебе отшедших, родных, друзей и благодетелей наших, ослаб мучений скорбь страдающих чистилища, ибо Ты благ и преславно великолепно имя Твое, ведь Ты един Бог и один Господь Вседержитель, змилуйся над грешными. Аминь. До відзення, поважане господарство. Дякую, господар Андрей. Коли ласка. Ну, ось коротко, основную информацию я вам розповів. Ну, зараз я подумав, що, може, вам криху ще розказав. У нас була така штука, як старалися убачити дідов. І поводле повір'я, для того, щоб їх побачити, душі померлих, чоловік, ну, як у Вікіпедії написано, вірили, бицем дідов мог побачити той, хто не спить після дідової вечері. Побачити їх мог так само чоловік, який поститься. Ну, након поститься, это, конечно, я не здольний. Каб побачити дідов, треба було увечері, увесь день поститься и молчать, а увечері залезть на печь и начепить проденную суровую нитку пояс, вытканный из имху, або глядеть сквозь конский хомут, на які накинуто полотно. У некоторых семьях лічилося, що убачити дідов мог тільки той, хто не приготував їм вечеру, або тільки діти, ті ті, кому хутко помирати. Ну, в общем, фактично, коли, так сказати, бачите, у нас християнського, у традиції нас, білорусів, от значення дідов, довольно мало было. В основном дохристианские уявления о том, что такое той свет, як и где живут души наших померлых, то есть дяды. Думаю, вот все, что мог вам рассказать. До побачення, поважане господарство. Коли подобається то, що ви побачили, ставте подобайку. И подписывайтесь на канал Димыч Веселый Неадекват.